Yo, kon salye deja, wan samjou anon pam si Enzo Langelo, yo, ma big up tout fantak kreol, yo tout moun ki kontak bon, wan samjou anon. Bon, mes amis, sa kem ni, samedi mi ve pase ni sa yi sa wan. E takou bif Tyson e pi Gamakoa ki ta fet al etranji, e bi nege gen la vin antan yo pi Dominiken kom si yo bif lot e Dominiken. Anpil ne ka vwe moti di le kagou fè kaka di pou sa ou di sou da. Kasi mou mate nan baye moun, wan non mate nan baye moun kom si le moun a fè bifyo, sa pa regade pot. Wan non. So, mais takou si mou map vivi Dominiken, wan ne ka vwe moti orti, yo va kon Bamako, e yo ap met kagou ki beti pon yana sou ki sou fè kaka. But, République Dominicaine,